Ndagushuje kandi nguhaye ikaze kuri Hodari Empire, aho igisobanuro cy'intwara ari ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa. Papa Leo wa 14 kuri ubu ngubu yakiriye ubwegure bwa Musenyeri Hassan Shereta mu mujyi wa San Diego mu majyepfo ya California ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukurikiranweho icyaha cyo kwiba amafaranga ya Kiliziya. Uyu mushumba akaba yeguye nyuma yaho aherutse gutabwa muri yombi n'ubuyobozi bwa St Diego, aho akekwaho kwiba ibihumbi 250 by'amadolari ya Kiliziya nk'uko Vatikani yabitangaje ku itariki ya 10 Werurwe 2026. Uyu mushumba kandi yakomeje ahakana ibyaha byose uko ari 16 aregwa, aho byose bifite aho bihuriye no kunyereza umutungo. Niyeza Ndonye ubwo yari mu rukiko ku itariki ya 9 Werurwe 2026, ni mu gihe ku ruhande rw'umushinjacyaha wungirije muri St Diego Joel Madero yavuze ko ibi byaha byose uyu mushumba akurikiranyweho byakozwe mu mwaka 2024. Ni ibyaha kandi byamenyekanye nyuma y'uko umukozi muri Kiliziya muri ako gace ka St Diego yagaragazaga ko hari amafaranga yagendaga abura. Hana Sherita watawe muri yombi ku itariki ya 5 Werurwe muri uno mwaka 2026, akaba yarafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege mbese ashaka gutoroka, nk'uko itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bwa Kiliziya muri ako gace bwabitangaje. Naho uhagarariye Hana Sherita mu by'amategeko yavuze ko umukiriya we ataratorotse, ahubwo ko ngo yari agiye mu ruzinduko yari yateguye kugirira mu gihugu cy'Ubudage. Ngayo nguko nimukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Hodari Empire, igisobanuro cy'intwara ari ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa. Musaba gukomeza gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo bane natwe no mu bindi biganiro.